Basi aliye na Biblia waela na Samuel mokwongo, tufungue kitabu cha Samueli wa kwanza apaga beriyo matindo 24 17:24. kato wadhisonge Timotheo mokwongo, kisha tutaenda kwa Timotheo wa kwanza achiel matindo 18 1:18. ng'at man kod mum Kiswahilo oikrego, aliye na Biblia ya Kiswahili awe tayari nayo. adhisomo gi dholuo to somo gi Kiswahili. Nitasoma kwa Kiluo naye akisoma kwa lugha ya Kiswahili. Muma wacho kama, andiko lasema hivi: kane Jo-Israel oneno jalo, Waisraeli walipomuona yule mtu, ne giringo duto, wote wakamkimbia kaluoro makogi ahinya. kwa uoga mkuu. Ne giwacho niya, Basi Waisraeli wakasema, donge uneno jal mabiro ni? je, mnaona jinsi mtu huyu anavyoendelea kujitokeza? Obiro mana ni mondo othian ne Jo-Israel. Kujitokeza ili kutukana Israeli. Ng'at monege Atakaye mwangamiza, to ruoth nomi mwandu mang'eny, mfalme atampa mali, kod nyare okendi, pia atamwoza binti yake, bende dhoodgi ok nogon osuru, atasamehe jamaa ya babu yake kulipa kodi katika Israeli, kata tiyo tich mar achuna e Israel, wala kufanya kazi ya kilazima katika Israeli. ng'ama nigi Kiswahili somane. Haleluya. Sae mondo gwedi. Wadhi Timotheo, Tuende katika kitabu cha Timotheo, achiel matindo 18 Timotheo wa kwanza, mokwongo. kitabu cha Timotheo wa kwanza 1:18. Muma wacho kama, Andiko nasema, koro Timotheo nyathina, mwanangu Timotheo, asemiyi chikno ninakupiga agizo hili kaluwore gi weche mane johul wach moa kuom Nyasaye okoro kuomi chon, kwa kadiri ya maneno ya unabii yaliyosemwa kukuhusu, kendo bed gi yie motegno, ili kwa kufuata upate kupigana vile vita vizuri, kionge gimoro madimi chunyi thagi. pasina jambo lolote moyoni. Jomoko setimo gik mamiyo chunygi nyisogi ni ok gin kare. Wengine wamejikataa mambo hivyo, wakaangamia kwa habari ya imani yao. Omiyo koro giseweyo yie mane gin go. Omiyo giseweyo yie mane gin go mi gilal. Humenayo gi Alexander gin ji ma kamago oseketgi e lwet Satan mondo gipuonjre ni kik giya Nyasaye. Andiko linasema hivi kwa Kiswahili vizuri, kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 18. Mwanangu Timotheo, nakupiga agizo hili kwa kadiri ya maneno ya unabii yaliyosemwa kukuhusu, ili kwa kufuata upate kupigana vile vita vizuri, ukishashikilia imani na dhamiri njema ambayo wengine wamevikataa, na hivyo wakaangamia kwa habari ya imani yao. Miongoni mwao wako Himenayo na Iskanda, ambao nimewakabidhi Shetani ili wafundishwe wasije wakakufuru. Haleluya. Wamusri korea mkama. Basi tusalimianeni hewani. Bwana asifiwe. Amen.
chunya ogone Nyasaye erokamano. Moyoni ninamshukuru Bwana Mungu. Sayo gwedhi akwata ahinya kuom weche mawacho kochiko chokruok. Mungu ambariki mchungaji sana kwa yale aliyoyasema akiendesha mkutano. En thuolo maber wadwa ni mondo wapuonjre. Ni nafasi njema sana tutajifunza. Tipuonjo ng'at machielo. Ninafundishwa, wewe vile vile na mtu mwingine pia anafundishwa. Gimomiyo wapuonjore wach Nyasaye. Sababu gani tujifunza neno la Mungu? Wach Nyasaye wapuonjore mondo wach olose ng'ato bed makare. Neno la Mungu tujifunza ili neno kumrekebisha mtu kuwa mwenye haki. Ndalo mang'eny ajawinjo jatich Nyasaye kawacho wach moro. Wakati mwingi mimi husikia mtumishi wa Mungu akisema ni chokruok kama ka ji odonje to jomoko chalo jomobiro e sport. kwamba kwa mkutano kama huu watu wanapokuja wengine kama wameenda kwenye spoti. Wach mofulo gi wachno en ni nitiere jomabiro to dok kaka ne en. Jambo lile analofananisha na hilo ni kwamba wengine wakiingia wanaondoka jinsi tu walivyofika hapa. En obiro neno kaka chokruok ne chalo. Anakuja kuona jinsi mkutano ulivyokuwa. To gomodok ka wach molose to onge. Kisha anarudi pasina neno la kumrekebisha. To wach maduong' mamiyo Nyasaye chokowa mondo wuo kodwa. Lakini la muhimu ni hilo kusudi la Mungu kutusanya hapa. Dwaro mar Nyasaye dwaro ni mondo olos ng'ato ka ng'ato mondo bed kare nyim wang'e. Mapenzi ya Mungu ni kumrekebisha kila mmoja awe mwenye haki. Ng'at ma jabiro sport onego rom kod Nyasaye mondo Ruoth olose. Na mtu yule ambaye mkuja kwenye spoti akutane na Mungu amrekebishe. Adwa wuoyo kuom wach ma Paulo ne siemo godo Timotheo. Nitasema juu ya ile jambo Paulo alimwonyesha Timotheo. Okang'e gima noparo momiyo nodendo mana Timotheo ni Timotheo nyathina. Sijui alichokiwaza kisha akamsifia Timotheo akimwambia Timotheo mwanangu. To chunya fwenyo ni nodende ni Timotheo nyathina nikech nodwa ni mondo Timotheo winj wach mowacho. Lakini moyoni ninabaini kwamba alimuita Timotheo mwanangu ili neno lipate kumwingia Timotheo. Nonyise ni Timotheo ked lweny maber. Alimwambia Timotheo piga vita vyema. Samoro moro ma ng'ato osego chonge piny. Wakati wowote mtu ameangama chini Motimo bade malo na kuinua mikono juu mowacho ni Ruoth war chunya an jaricho. na kisha akasema Bwana niokoe mimi mwenye dhambi. Ochal kod jalno endo modonje kedo mar lweny. Anafananishwa na yule aliyeingia katika vita. Koro Paulo siemo Timotheo ahinya. Sasa Paulo anamuonya Timotheo sana. Onyiso Timotheo ni ked lweny maber. Amwambia Timotheo piga vita vyema. Gimomiyo nosiemo Timotheo mondo ked lweny maber. Kwa nini alimuonya Timotheo akapiga vita kwa njia nzuri? Chalie ni nitiere weche ma Paulo noseromogo. Inaonekana huenda kuna mambo ambayo Paulo alipisha kutana naye. Kendo nosefwenyo ni nitiere joma lweny otamo. Tena alibaini tayari kama kuna watu walioshindwa vitani. Kendo oseneno gi wang'e kaka joma lweny otamo gowo. Tena amewahi kushuhudia jinsi walivyoshindwa vitani wanapotua mwisho. Kendo nosefwenyo ni joma wach Nyasaye otamo gowo marach ahinya. Akagundua wale wameshindwa na neno la Mungu mwisho wao ni mbaya mno. Mano emomiyo
to chunye to dagi. Mtu anapenda jambo ambalo dhamira yake inapinga. Jomo bet chen be winja. Wale wako nyuma, je, unanipata? Fwane uru kama. Hebu pungeni mikono. Kapenjo wuok biro mana dhi chien. Swali linapotokea itaenda tu kule nyuma. Nikech kaja chien oduoko penj tang'eyo ni kare ji winjo. Kwa sababu mmoja wa nyuma akijibu swali basi nitaelewa watu wananipata. Weche adek ma Paulo wuoye kod Timotheo. Mambo matatu Paulo anasema na Timotheo. Wach mokwongo osieme ni Timotheo ked lweny maber. Jambo la kwanza anamuonya akisema Timotheo, piga vita vyema. Mar ariyo wuoyo kowacho niya, La pili ananena akisema ji mang'eny chunygi osetamo mondo kik tim gimoro. wengi moyoni wamepinga wasitende jambo fulani. Chunye tami ni gimitimo ni kik itime. Dhamira yake linamwambia usitende jambo hili. To muomo wachno endo motime gi thuon ka chunye to winjo kodagi. Ila anaruka na kulitenda ijapo dhamira yake inapinga. Samoro moro ma ng'ato osewar ka dibed mana jayuth ma pod tin. Sasa baada ya mtu yeyote kuokoka, hata kama ni mwanarika, Tigo chungi piny tiwacho ni ruoth war chunya an jaricho. ukaangama chini na kusema Bwana niokoe mimi mwenye dhambi, Ibiro winjo chuny kochako wuoyo kodi kamoro moro ma intie. utahisi kitu kinasema nawe popote ulipo. Kata in kendi kata idhi safari e piny mane. Hata ukiwa peke yako, ukienda safarini wapi, To chunyno ibiro winjo ka wuoyo kodi. lakini huyo Roho utahisi akisema ndani yako. Sami timo marach ibiro winjo ka chunyno chogi otami ni yawe timo gini. Unapotenda maovu, huyo Roho atakukanya akisema usilitende. To muma wacho ni ji mang'eny Lakini niko nasema watu wengi chunygi osetamo gini ng'ane kik itim gima kama. dhamira yao imewaambia wasitende jambo fulani, To muomo to timo tima gino. ila wanaruka na kulitenda jambo hilo. To sama muomo chunyi motim gino, Wakati napenya mipaka ya rohoni na kutenda, to wachno osemiyo giwuotho magigik e lal. jambo hilo limefanya wakatembea wakafika katika hali ya upotevu. To sama osewuotho mogik e lal chande, Baada ya kutembea hadi ikapotea, to Nyasaye kawe to kete e lwet jasigu. Mungu anamchukua na kumweka katika mkono wa adui. To mano miyo ji mang'eny osesand ahinya. Na kwa hiyo wengi wameteswa mno, Joma noseluongo Yesu ma wuod Nyasaye. waliokwisha kuita Yesu mwana wa Mungu. Joma ng'eny kawuono oseket e lwet Satan. Wengi leo hii wamewekwa mkononi mwa shetani. Kendo Satan sandogi ma kiwinjo gik ma gitimo. Shetani anawatesa hata ukisikia yale wanafanya, To in bende dhogi muka muka. nawe unakuta na kusema Ang'o matimore? kitu gani kinatendeka? Chunygi notamogi ni gimitimo ni kik itim. Dhamira yao liliwaonya kwamba usitende jambo hili, To kata chunygi ne tamogi kamano, hata ijapo dhamira yao iliwapinga, to ne gimuomo gitima tima. waliendelea kulitenda tu. Penjo bende jochien ka. Sasa swali ni kwa wale wako nyuma, Ng'ato miwa example ma wacho achiel mtu watupe mfano wa jambo moja ma iwuok idhi timo tiwinjo ka chunyi tami ni kik itim. ambapo umeamka kwenda kulitenda, lakini dhamira yako linakuambia usilitende. Jomoko chunygi osetamo moweyo. Wengine rohoni imewapinga wakaacha, Chunyi otame moweyo gimonego tim. moyo wake umepinga akaacha jambo alilofaa kutenda. To jomoko to kata ka chunygi osetamo kamano, Lakini wengine japo rohoni inapingapinga, kawuono itame to muomo timo. leo anazuiliwa, lakini anapenya anatenda. Ki chunyi tame to chako
wachachiel kende. Hebu mtu mmoja kutoka kule nyuma asimame na aseme jambo moja tu. Wach mosewinjo ka chunye dwani mondo tim, jambo ambalo amehisi kulitenda, to winjo kitame ni kik otim, lakini anahisi kupingwa asilitende. Kata nitimo au pengine ulilifanya, tiwacha wacha ni notamani mondo kik atim to namuomo matimo, lakini basi useme kwamba nilizuiliwa ila nikapenda na kulitenda. Kata notama ni mondo kik atim to ne ok atimo, ijapo nilikatazwa kulitenda jambo hili nami nikapenda na kulitenda. Kayude bat chien kacha. Je, singepata hata mkono mmoja kule nyuma? Ng'at ma chunye osetamo ni kik otim gimoro to muomo gi thuon motimo. Mtu ambaye moyoni amehisi kupingika kabisa kutenda jambo fulani, lakini naye akaruka na kutenda. Jochien kayude ng'at achiel, watu wa nyuma si ningepata mmoja tu. Mano ng'iso ni jochien ok winji maber. Sasa hiyo inamaanisha watu wa nyuma hawanielewi vizuri. Wach matimo mondo winjre maler jo Nyasaye. Ninachojaribu kueleza ipate kueleweka vyema. Samoro moro mosewar ng'ato gi remb Yesu ma wuod Nyasaye. Wakati mmoja mtu ameokolewa na damu ya Yesu mwana wa Mungu. Mano ng'at Nyasaye. Huyo sasa ni mtu wa Mungu. Kendo jalno endo donje lweny. Tena huyo ameshiriki vita. To lweny midonje no endo, Na hiyo vita ulioshiriki, onego iked lweny no maber. inakupasa kuipiga vyema. Ji mang'eny ok osekedo lweny maber. Wengi hawajapiga vita vizuri. Koso kedo lweny maber, Kukosa kupigana vizuri omiyo gik maricho osikedo utegi. imefanya mambo maovu kudumu langoni pao. Tuoche osikedo utegi. Magonjwa yamedumu langoni pao. Kech osikedo utegi. Hata njaa imedumu langoni pao. Duk osikedo utegi. Uchi imekwamilia langoni pao. Breakthrough onge. Hakuna kufunguliwa. Neno magik mabeyo mitime wach Nyasaye otamore. Ushuhuda ya maneno mazuri katika neno limesindikana kwao. Nikech gitamore kedo lweny maber. Kwa sababu wamekataa kupiga vita vyema. To Paulo ne sayo Timotheo Lakini naye Paulo akamsihi Timotheo ni kosewari ng'at Nyasaye, kwamba ukishaokolewa mtu wa Mungu, koro ked lweny maber. sasa piga vita vyema. Ked lweny maber. Piga vita vyema. Lweny ni an ang'iye ngimana mondo akede maber. Vita hili naichunguza maishani nikaipige vyema. Jaduong' Ojwang' temo mondo ked lweny maber. Na mzee Ojwang vile vile anapambana sana kuipiga vizuri. Dhano ma jauriri kedo mondo ked lweny maber. Dan mwana wa Uriri anapambana sana ipige vyema. Ng'ato ka ng'ato onego kedi mondo ked lweny maber. Kila mmoja ajitahidi kupigana vyema. Ng'ato ka ng'ato onego kedi mondo ked lweny maber. Kila mmoja ajitahidi kupiga vita vyema. Nikech ka ok ikedo lweny maber, Kwa maana usipopigana vyema, nitiere gik maricho mabiro luwo bang'i. kuna mabaya yatakayo kufuata. Gik maricho biro luwo bang'i Mabaya yatakuandama kitamori kedo lweny maber. iwapo utakataa kupiga vyema. To lweny ma wantiere niendi, Lakini katika vita hili tulio, nitiere giko mar jo Nyasaye. kuna mwisho wake wapendwa. To ka ng'ato kedo lweny marach, Na mtu akipigana vibaya, to Yesu nowuoyo kuom jal ma kamano Yesu alisema juu ya mtu kama huyo ni ndalo giko kwamba siku za mwisho jomoko nobira wengine watanijia, gini wach to Ruoth dong' ne watimo kama, watasema mbona tulifanya hivi, Ruoth dong' ne watimo kama, mbona si hata tulifanya Ruoth hivi, dong' ne watiyoni, si tulikutumikia, dong' ne walawo chokruoge, hata tulihudhuria mikutano, dong' ne apako nyingi. hata nilisafu jina lako. To Ruoth notamgi, Lakini Bwana akawakemea, biro nyisogi niya, akawaambia ok ang'eyo, weuru kuoma. siwajui, ondokeni kwangu. Ruoth biro tamogi ni ayiuru kuoma. Bwana atawakemea akisema ondokeni kwangu. Koro kapok pod ber machal gi ma, Hivyo basi wapo bado tuna nafasi njema jinsi hii. sa onego loswa jo Nyasaye. Mungu aturekebishe wapendwa. Nyasaye onego loswa Mungu aturekebishe. mondo wabed kare gi mwang' Nyasaye. Tuhesabiwe haki mbele zake. Wapuonjre kedo lweny maber. Tujifunze kupiga vita vyema. Wapuonjre kedo lweny maber. Tujifunze kupiga vita vyema. Ma koro ok en lwenj ariura. Ili sasa sio vita ya
gikikegi dada moro bende. Lakini heri wangechanganya hata mwanadada patikane ndani. Wachni fwenyo ni chali wandugu lwenyi nura hinya. Lakini sasa inaashiria kwamba wandugu walilemewa sana vitani. Kale mumio kidie kanisa ni mang'eny. Ndio maana ukienda katika makanisa mengi, kiyudo wadada 100, ukipata kina dada 100, wandugu 70. wandugu utapata 150. Kata samori yudo ni wandugu 20. Au pengine utapata wandugu ni 20. Kidie kanisa madala, Ukienda kwa makanisa ya nyumbani, samori yudo ni kwa wadada pongte. utapata upande wa kina dada kumejaa kabisa. Kwa wandugu tukatanyata chielonge. Lakini kwa kina ndugu wala mmoja hayupo. Manyisoni nitie chuny malocha kutiyo koenda lomag muma. Inamaanisha kuna roho aliyeanza kufanya kazi tangu nyakati za agano. Nocha kutiyo koenda lomag muma. Alianza tu kazi nyakati za agano. Chuny mane tiyo kelingling. Huyo roho alifanya kazi kwa siri sana. Otiyo tiyo kelingling. Anatenda kazi kwa siri. Mane mumio uminayo Alexander. Ndio maana kina Umenayo na Iskanda Gindene gimana jo Nyasaye. wao pia walikuwa watu wa Mungu tu. To chuny gini chogo gipile kapile. Na bila yao ni waonya kila wakati. Ni ng'at Nyasaye gimitimo ni maoko ni gitim. Kwamba mpendo unachofanya haufai kukitenda. To kata kichuny gichogo gikamano. Hata japo walikatazwa dhamiriani, To gimuomo gitima tima. waliendelea kulifanya. Ong'iyo bato wacho ni donan kenda. Anachunguza kero yake, anasema niko peke To yangu. muomo tima tima. Kisha anapiga na To kuifanya. muomo wacho Lakini niko nasema ni chuny mar tamruok mane gitimoga atima noendo. hiyo roho ya kukataa na kulitenda tu Nomiyo gichope lal. iliwafanya kupokea. Ng'at ma chunye chogo to tamore. Anayeonywa na dhamira kila wakati, yeye akipingapinga tu. Kata itime mana kar kendi. Hata kama unaifanya mahali peke yako, Onge manini onge. hakuna yeyote anayekuona. To chunye chogi. Lakini rohoni unapiga Ni wek timo gimitimo ni. kwamba usitende jambo hili, Timo mitimo tima. lakini wewe unalitenda tu. To ndiko wacho ni kosongo. Na andiko linasema likisonga Ibiro lal yie dagi. utapotea, upende usipende. Sai beriti mondo lal mondi. Na Mungu pia anangojea upotee. Kiselal to maki to ketie lwet wasigu. Ukishapotea anakuchukua na kuweka kwa mikono ya maadui. Nyasaye kokawi ketie lwet wasigi ng'at Nyasaye. Mpendo wa Mungu akikuweka kwa mikono ya adui, Ng'ama chielo mane mabiro konyi kendo. ni nani atakaye kukusaidia? Mane mumiyo ji mang'eny manowar gi remb Yesu marud Nyasaye. Ndio maana wengi waliokolewa na damu ya Yesu mwana wa Mungu, Moko osekethore morumo. wengine wamepotoka kabisa kabisa wakaisha, Chunygi ne tamogi to gimuomo. kwa sababu dhamira yao iliwapinga, lakini wao wakapenya. Nochuno Nyasaye Ikamlazimu Mungu, ni kata hero wuoro wetimo chal nade. japo nampenda mwana witi kiasi gani, Koro takete e lwet wasike. sasa namweka kwa mkono wa adui wake. Koro wasike sandia sana. Sasa adui wako wanakutesa, Koro wasike sandia sana. adui anaendelea kukutesa, Wasike sandia sana. adui anaendelea na mateso. Osiepeni Marafiki zako, nyaka nyuoleni hata mkoa wako, mane isetimonegi neno wale uliwashuhudia ni an to tindo wala. kwamba mimi nimeokoka, Koro ginyiero gigwelore. sasa wanacheka wakiitana. Ne uru warwo kaka chalo. Tazameni jinsi wokovu ulivyo, Ne uru warwo kaka chalo. angalieni vile wokovu ulivyo. Ang'o matamo wacho jo Nyasaye? Ni kipi ninachojaribu kueleza wapendwa? Kosewori gi remb Yesu ma wuod Nyasaye. Ukishaokolewa na Yesu mwana wa Mungu, Idonjo e lweny ng'at Nyasaye. umeingia vitani mpendwa. Lweny midonjo ni endi. Vita hiyo ni ushiriki. Onego iket lweny maber. Piga vita vyema, Onego iket lweny maber. inakupasa kupigana vyema. Muma mwasome muma ma Samuel. Andiko tulilosoma katika kitabu cha Samueli, Saulo lweny nonuro. Sauli akalemewa vitani. Lweny nonure. Lweny
machielo. Akasema jambo lingine tena, Jal manolongani endi. atakayemshinda mtu huyu, Dhood gi ok nochako golo ushuru kendo. kabila lao hawatatosha ushuru tena. Jal manolona jalni endi. Atakayemshinda huyu, Adhi miye nyara. nitampa binti wangu. Lweny tek. Vita ni ngumu sana. Lweny omero Saulo. Vita imemlemea Sauli, Chuno ruoth niya. ikamlazimu mfalme huyo. Kowinjo ka ng'ato oyiechni dhi e lweny. Aliposikia mtu amekubali kwenda vitani, Chune mondo gol chiwo ne jal manyalo kedo kode. ikambidi atoe zawadi kwa yule atakayepigana naye. Onego iked lweny maber ng'at Nyasaye. Nawe piga vita vema mpendwa. An dalamo ruoth mondo aked lweny maber. Nami pia ninaomba nikapigane vema Mondo ago maber e wach Nyasaye. ili nifike salama katika neno la Mungu. Awere kod ka joma ne an godo machiegni timo nenda. Niache rekodi nyuma wakati watu wa karibu wanashuhudia. Awere kod anyuolana. Niache rekodi katika ukoo wangu Ka gitimo nenda. wakitoa ushuhuda juu yangu Wuod Opiyo ne ng'at mowar. kwamba Bwana Opiyo alikuwa mtu aliokoka. Ang'o momiyo itim neno ng'at Nyasaye? Kwa nini watasema hivi wapendwa? Ka ng'ato oyie mondo oked lweny maber. Mtu akikubali kupiga vita vema, Nyainya moyie mondo oked lweny maber. upendo aliyekubali kupigana vema, Ruoth singo gik mang'eny kuome. mfalme haini mambo mengi juu yake, Japuonj singo gik mang'eny kuome. mwalimu anaapa mambo mengi juu yake. Ng'at mokedo lweny maber. Yule aliyepiga vita vema, Ng'at mokedo lweny maber. aliyepiga vita vema, Gik mang'eny bisenge dalani. mambo mengi yataagizwa katika boma lako. Yaye ng'at Nyasaye. Ewe mpendwa, We ketho dala. usiharibu boma, huenda ataharibu mkononi mwake mwenyewe. Sani tamori kedo lweny maber. Wakati umekataa kupiga vita vema, Chalo ng'ama ketho dalane kende. sawia na mtu anayeharibu boma lako. Osuru ma dalani ne ok onego gol. Ushuru ambao mama yako haingetoa Gibiro golo nikech ne ok ikedo lweny maber. watailipa kwa sababu hukupiga vita vema. Mwandu mang'eny monego chiw e dalani. Mali nyingi yaliyofaa kuingia nyumbani mwako Ok bi chiw nikech ne ok ikedo lweny maber. hayataingia kwa sababu hukupiga vita vema. Ruoth lweny omero. Mfalme akalemewa vitani. Omiyo kowinjo thuon madichung'ne kod Goliath. Hivyo aliposikia yule atakayesimama mbele ya Goliathi, Chune mondo gol chiwo. ikamlazimu kutoa zawadi. Owacho ni jalni endi. Anasema mtu huyu Kanyalo yudore jal manyalo loye. akipatikana mtu wa kumshinda, Abiro golo chiwo. nitatoa zawadi. Ikedo lweny nade ng'at Nyasaye. Sasa wewe wapigaje vita mpendwa? Ng'at mariek nyalo dok e chunye maiye. Lakini mwenye busara anaweza rudi moyoni mwake. Ma ng'ato non ni ka lweny ni akede nade. Hadi mtu achunguze na pigaje vita hii. Jomoko kodonjo e od Nyasaye kama. Wengine wakiingia katika nyumba ya Mungu hivi Omuol morumo. ni mtulivu kiasi cha mwisho, Gimoro moro motimo onge. hamna jambo lolote analolifanya. Penjri anena e chunye. Lakini jiulize moyoni, Ni to bende ikedo lweny maber. kwamba je, unapiga vita vyema? Nikech lweny kotami. Kwa sababu ukishindwa vita Iketho gik mabeyo mochomo dalani. unaharibu vitu ambavyo vilikaribia kuingia kwako. Ji mang'eny noketh gik mabeyo mochomo miechgi gi lwetgi owuon. Wengi watavuruga vitu ambavyo vilipanga kuingia nyumbani mwao mikononi mwao wenyewe. Sama ng'ato nodonjo e warruok. Wakati mtu anaingia katika wokovu, Idonjo e paw singruok. umeingia katika uwanja wa agano, Idonjo e paw singruok. umeshiriki katika uwanja wa agano. Samoro moro ma ng'ato osewar. Wakati wote mtu ameokolewa, Kata ijayuth matin. hata ukiwa mwanalika, Kosewari. ukishaokolewa Idonjo e paw singruok. umeshiriki uwanjani mwa agano. Pawni endi. Katika uwanja hapa Onge gima rach ma Ruoth osingo. hakuna mabaya Bwana ameahidi, Ruoth osingo mana gik mabeyo kende. ila Bwana ameahidi mema tu, Gik mabeyo ma Ruoth osingo. mema tu Bwana ameahidi. Gik mosingo e mierewa. Na hiyo ilijua katika boma letu Mana gik mabeyo mosingo. ni mema peke yake. Saulo ka golo singo. Sauli akitoa ahadi, Onge gima rach ma nosingo ne Daudi. hakuna kibaya alichomwahidi Daudi, Nosingo mana gik mabeyo. ila akamwahidi mema. To wan bende wan kod ruodhwa. Nasi pia tuna mfalme wetu Miluongo ni Yesu ma wuod Nyasaye. anaitwa Yesu mwana wa Mungu. En bende kaka ne wadonjo. Yeye pia jinsi tuliingia, Japuonj bende nosingonwa mana gik mabeyo kende. alipo pia alituahidi mambo mema tupu.
moko biro gato ahinya. Itawezesha baadhi ya maboma kupiga hatua zaidi. Kendo lweny marach. Lakini kupiga vita vibaya, Kata miere manusedhi mbele. hata kama ni maboma yaliyoenda mbele, Biro duogo chien. watarudi nyuma. Ang'o momiyo biro duogo chien? Kwa nini wanarudi nyuma? Kech ok gikelo lweny maber. Kwa sababu wanapiga vita vyema. Uminayo gi Alexander. Akina Uminayo na Iskanda, Rito wach Nyasaye notamogi. kutunza neno liliwashinda, Kedo maber notamogi. kupigana vyema iliwashinda. Mano omiyo nokawgi tamruokno nomiyo gichope gimiluongo ni lal. Basi hiyo hali yao ikawafanya wafike katika upotovu. Koselal to Nyasaye be rite kama olaleno. Akishapotoka basi Mungu anamsubiria pale katika mapotovu yake. Saye kawe to kete lwet wasigu. Mungu anamchukua na kumweka katika mkono wa maadui. Wasigu to koketi e lwetgi. Lakini maadui unapomweka mikononi mwako, Gigineno ni Nyasaye omiyo wajaliendi. wakaona kwamba Mungu ametupa mtu huyu, Gino tenga magikwong gigoyo. wao wanashangilia mwanzo. Otenga magikwong gigoyo. Wanashangilia tu mwanzo. Kawuono joma ng'eny sando jo Nyasaye. Leo watu wengi wanateseka wapendwa. Gitamore winjo ka Nyasaye wuoyo gi ji. Na ni kwa sababu wamekataa kusikia Mungu akisema. Kata ruoth sayo ji ahinya. Atamwona akiwasihi watu sana Ni lweny ni en lweny mikedo maber. kwamba vita hii ni ya kupigwa vyema, To dinore ok winjre gi ji mang'eny. lakini imefichika, watu wengi hawaelewi. Ji mang'eny ok nyal winjo. Watu wengi hawawezi wakaelewa. Ka en kar tije to tegno. Akiwa kazini mwake amejikakamua sana, Kowinjo ni safar dhi kamoro. akisikia safari inaenda mahali, En moringo penjo jatelo ni to ok iwe an ema dhi kuno. yeye anakimbia kuuliza mkubwa kwamba niruhusu mimi ndio niende kule. Ka en kar tich to tegno mapok odwarone. Akiwa kazini amejaa nguvu chungu nzima, To kogik e wach Nyasaye. lakini akirudi upande wa neno la Mungu, En nudu. yeye sasa ni mlegevu wa mwisho. En yom. Yeye ni mnyonge sana, En ol koro tho. amechoka, yuko karibu. Kata kiwer kamano. Hata kama umechoka hivyo, To wach mandiko wuoyo kuome. lakini yale andiko linasema Ni kosewari gi remb Yesu ma wuod Nyasaye. kwamba ukishaokolewa na damu ya Yesu mwana wa Mungu, Iyedegi. upende usipende, Onego ibed motegno e wach Nyasaye. uwe dhabiti katika neno la Mungu. Tegno miyo ng'ato dongo. Udhabiti wako itafanya ukue. Ng'at motegno e wach Nyasaye. Aliyekuwa imara katika neno, Otegno miyo idongo. hiyo kukomaa inafanya unakuwa. Kaka wuono in e klas ni. Leo ukiwa kiwango hiki, Kiny in e klas machielo. kesho unapanda kiwango kingine, Kiny in e klas machielo. kesho kutwa watu wengine. To sama ng'ato dongo noendo. Wakati mtu anakuwa hivyo, Ong'ano ruoth mor kode. mpendwa anafurahia huyo. Ng'ano ruoth mor kode. Mfalme anapendezwa na mtu Ng'at moyie mondo odong e wach Nyasaye. aliyekubali kukua katika neno la Mungu. Achuogi ng'at Nyasaye. Ninakuonya mpendwa, Chuny onego gombo mondo idongi e wach Nyasaye. tamani sana kukua katika neno. Wek thirno e wach Nyasaye. Usididimie katika neno. Thirno onge ohala. Kudidimia haina faida. Jal ma lweny noloyo chande. Yule aliyeshindwa vitani, Gik mabeyo manosingne nobedo maonge. mema aliyoahidiwa aliyakosa yote. To jal ma nochung' kod lweny. Lakini yule aliyesimama vitani, Gik mabeyo nosingne. mema aliyoahidiwa. Koro chuny ng'ato onego wuok kende ni yawa. Kane wach Nyasaye ok onego bed mayom yom. Hivyo basi mtu aseme moyoni mwake kwamba katika neno la Mungu usifai kuwa mlegevu kabisa. En gimiluongo ni lamo Nyasaye. Katika kuomba Mungu En gimiluongo ni lamo Nyasaye. ni kile kiitwacho kuomba Mungu. Wigni ne wan kod lamo mar region mangima. Wiki mzima tumekuwa katika maombi ya tarafa nzima. Kesha mane ji obire. Mkesha tu watu ndio walikujia. Koro wigni jo River Bank kende mana neno ka. Lakini kati ya wiki ni wana River Bank tu ndio niliwaona hapa. Wuoda dero mise mukore. Mwana leo msingi ya poromoka. Wabiro tero nyithindo hospital kuzo wabiro tero gi kanye. Tutawapeleka watoto wetu hospitalini ama tutawapeleka wapi? Nikech tegno e wach Nyasaye momiyo hospital ne wawinja. Kwa sababu kukomaa katika neno ndio maana hospitali tulisikia kwa mbali. Tegno e wach Nyasaye momiyo gik maricho ne wawinja.
lemo kanyakla. Kuna maombi ya kijumla pamoja. Na ago chonga piny to wula lemo go chonga piny. Ambapo nimeangama chini na mwana adara ameangama chini. To ng'ama chielo bende go chonga piny. Na mwingine pia ameangama kwingine. Ji lemo kanyakla. Watu wanaomba pamoja. Mani lungu ni lemo mar religion. Hiyo sasa ni maombi ya kitarafa. Kata jasibu dwani mondo tamwa kamano. Sasa hata kama adui anatupinga katika hiyo, To mano te wach mar Nyasaye. lakini hilo ndilo neno la Mungu. Mane wach Nyasaye. Hilo ndilo neno kweli. Wach ma jasibu tamuwa nendo. Jambo hilo ambalo maadui anatuzuia Ene wach Nyasaye. ndilo neno halisi. Ene mobiro choro ni mondo bed motegno e wach Nyasaye. Ndio itainua watu kukomaa katika neno la Mungu. To ka ng'ama ni kod chandruok odonjo e chokruok. Na mwenye mateso akiingia kwenye mkutano, Ka ng'ama tuo donjo e chokruok. mtu mgonjwa akiingia mkutanoni, To dok otimo neno nochango. anaenda akisema amepona. Oako timo neno ni en ochango. Anatoka hapa akisema amepona tayari. Aneno ndalo ma chokruok ne aki ogik. Naona nyakati za mkutano za naki imewadia. To jokwath ng'iyo jok manigi pek e kanisni. Wachungaji wanachunguza wenye uzito makanisani. To siemogi ni ng'ani in ikri mondo in ichak chokruok e tiende. Anawaambia uwe tayari ukaanza mkutano hapo mwanzo wake. Nikech ong'eyo teko matiyo kanyo. Kwa sababu anajua nguvu zifanyazo kazi pale. Mano momiyo joma yoregi ochung' ni yore chokruok. Ndio maana wale ambao njia zao zimekwama, Kristo anatumwa pale kwa mkutano. Ing'iso ni en tele chokruok. Wanaambiwa tangulia kwa mkutano. To koduogo e kuro to eko neno kuom gima Nyasaye osetimo. Na akitoka kule anakuwa amejaa ushuhuda kwa yale Mungu ametenda. Wasome mar Mathayo. Tusome kitabu cha Mathayo 24 matindo 5. 24:5. Prayo ang'wen matindo 5. Kitabu cha Mathayo 24 mstari ni wa 5. Inasema hivi, kwa maana wengi watakuja kwa jina langu wakidai mimi ndiye Kristo, nao watawadanganya wengi. Mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishike, kwa maana haya hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Haleluya. Gidhuluma to kama Yesu nodwokogi ni beduru motang' mondo kik ng'ato wuondu. Nikech ji mang'eny nobi gi nyinga kawacho ni an e Mesia, migini mi joma thoth lal. Okinyi ni jo Nyasaye. Asubuhi ya leo wapendwa, Ndalo giko kaka koro ndalo giko gik niendi. nyakati za mwisho, jinsi tulivyo katika nyakati za mwisho. Ndiko siemo ni ng'ato ka ng'ato onego bed kotang'. Andiko linaonya kwamba kila mtu awe macho. Akia ni ng'at motang' chal nade. Sijui mtu aliye jalari anafananaje. Ng'at motang' en ng'at ma chichne nyalo romo kod wach moro samoro amora. Mtu aliyechukua tahadhari ni mtu ambaye anashuku kuna jambo baya anaweza kuwa nalo. Mano iluongo ni ng'at motang'. Huyo sasa ni mtu aliyekuwa na tahadhari. Bed motang' ng'at Nyasaye. Chukua tahadhari mpendwa, Kech e ndalo giko giendi weche mang'eny obiro. kwa sababu nyakati hizi za mwisho mambo mengi yametokea. Ji mang'eny ringo kama nyajuke mabeyo. Watu wengi wanakimbia wakitafuta waganga wazuri. Joma ng'eny ringo winjo ni jayalo maber obiro. Wengi wanakimbia
ulimwenguni kwa watu. To ka ng'ato yie kuom Yesu ma wuod Nyasaye, Lakini mtu akimkubali Yesu mwana wa Mungu, ndiko dagi, andiko limekataa. osuru ok ibi golo. Hautatoza ushuru. Jalweny maber noendo, Huyo hodari wa vita machalo gi Daudi, ambaye kama Daudi, ma sama lweny noloyo jogi, ambapo wakati vita ilishinda watu wao, nowinjo Nyasaye manodaggo, yeye alihisi Mungu aliyeishi, omiyo nowuok mondo ochom lweny te. akainuka kwenda vitani. Nosingni gik maber. Aliahidiwa vitu vizuri sana. Ang'o momiyo nisingone gik maber? Kwa nini aliahidiwa? Nikech oyie mondo ochung' motegno e wach Nyasaye. Kwa sababu nikubali kusimama imara katika neno la Mungu. Wach masemigo, Jambo ambalo linakudhihiri ni ng'at Nyasaye, kwamba mtano wa Mungu bed motegno e wach Nyasaye. komaa katika neno. Yie nok kuom wach Nyasaye. Kubali ukue katika neno. Kata ka in e dier odi, Atakuwa nyumbani mwako. yud thuolo mar lamo Nyasaye mang'eny. Pata nafasi ya kuomba Mungu. Kama intiere e dier odi kanyo, Popote ulipo chumbani mwako. onego iwinj tie mar wach Nyasaye. Pata uwepo wa Mungu pale. Onego iwinj kidak kod wach Nyasaye. Kahisi ukiwa na neno la Mungu. Ka chunyi tami e wach moro, Kama roho hili linakuzuia jambo fulani. onego iting' mane wach ni Ruoth in emichunga. Iwe mkono useme ni Bwana unaniona. Kik imuom gi tekri, Usipende tu kwa nguvu yako. ni kata chunyi chogi to muomi tema tema. Hata kama rohoni unapigwa lakini wewe unaenda tu. Tami tema tema noendo, Unapolitenda tu. biro mi chope lal. Itafanya ufikie upotovu. Ka Ruoth oneno kiselal, Bwana kiona umepotea biro tena. kawi to keti e lwet wasiki. Anakuchukua, anakuweka kwa mkono wa mwana. Wasiki biro sandi maonge huruma. Na maadui atakutesa bila huruma. Ting' badi malo warwak wach Nyasaye. Inua mikono tukaribishe mtumishi. Ijang'o ni Wuoro Maler. Umejaa huruma Baba Mtakatifu. Iwuo kodwa, Sema nasi. odhiambo ni Wuoro Maler. Jioni ya leo. Iwuo kodwa Wuoro Makare.